sesuai bagian itu. Sampai ke rumah. Yes. Wah, enak banget nih si Wani. Sampai kena. Wah, si Uwa nyali tuh ajak-ajak nih. Nah, hai Nanut. Nanut. Yuk, yuk. Aduh, enak banget nih nyali tuh. Mana lah. Dari mana? Ya, biasa lintas jalan-jalan di yang hari ini. Hai Nanut. Hah? Hah? Nanut. Ongkos ulah nih. Hah? Nanut. Nanut hai. Hai Nanut, Nanut. Adik teh yang nyandet tuh, baru nak yang lebih bare baru. Kalau anak yang lebih bare. Wah, penyakit ayam kan udah. Ayam, Ayam gimana? oh ayam. Ya, asal. Ada kondang sakit mereka teh. Ah, tuh pas seperti itu jadi alhamdulillah. Sekarang juga ayam deh. Oh, Susu itu kan cuma minum, kan juga percaya tuh. oh ini oke. Kan? Coba. Kan? Ada di sini. Mana? Sekedek. Ulur pantai cai jen. Wah, kalau bapak aing dibawa yuk mah. What? Ah, aing ketipu ya. Kehet. Wah, Wah, ya lumayan ya sebenarnya. Huh?